Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu arakiza. Bakunzi beza b'Intahe Ngirakamaro, ndabaramukije cyane mu izina rya Kristo Yesu ubwira, kandi turanezerejwe no kuba turose ubundi buryo bwo kugira ngo tuganire. Ngarutse kuri mikro kugira ngo dukomeze cya gice ca 21 cy'igitabo c'ingenzi kigira kabiri kivugwamo amakuru ya Mukristo, igitabo dukunze kwita Mukristo kazi, nk'uko igice ca mbere c'igitabo bacise Mukristo. Igitabo ca mbere kivugwamwo ibya Mukristo, ingene yihanye, ingene yavuye mu gihugu mahonero, canke bisobanura kuva mu byaha agana mu ijuru, ibyo uko byagiye bigenda mu nzira. Igitabo kigira kabiri naco uriya mwanditsi yitwa Yohani Bunyan yavuye ahishurirwa yuko mukiwe nawe mu nyuma Mukristo yaramaze gukizwa, Mukristo yaramaze gupfa, nawe yavuye akihana n'abana biwe. Tugeze rero ku gice kigira 21. Abatumvise ibice byabanje turabibaha ku WhatsApp ariko no kuri chaîne yanyu ya YouTube yitwa Intahe Ngirakamaro TV1. Wandika Intahe Ngirakamaro kandi ukashongera ko TV hamukongera ko rimwe. Ugiye kuri YouTube uzobona ko amashene ashika kuri 3 y'Intahe Ngirakamaro. Hari izo twari twakiraye ubwa mbere, ariko bitumwe nuko umuhinga bw'ivyuma tutari kumwe, byabaye ngombwa ko ducreate iyindi, naho rero twaciye tuyishira ko rimwe. None rero reka nsenge gato cyo dukomeza igice ca 21. Mana nkuru yo mu ijuru, ndagutumiye ngo bane nanje ko ngiye gukora igikorwa cyawe cera, umpe ibikwiriye kuvugwa kugira bigirire akamaro ingenzi, kandi ukomeze kuduha umugisha muri byose mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, amen. Ingenzi zikwiranye cyangwa abagenzi bakwiranye yari uwitwa Ntegenke na Mugenda Yanga. Aba n'abantu b'abanyantege nke bari bahuye mu rugendo ruja mu ijuru, abo Mukristo kazi yahuriye nabo mu nzira. Burya rero urugendo ruja mu ijuru abantu bose ntibagenda banganya inkomezi, ariko bose barakenewe kandi barakwiriye kwihana, kandi mu ijuru barakirwa. Ingenzi zikwiranye, uwitwa Ntegenke n'uwitwa Mugenda Yanga. Ingenzi aha muri iki gice turongera tubone ingenzi zishika muri ya soko y'imburakimazi. Aha rero hoho muri isoko y'imburakimazi aba ntabwo bahagiriye amakuba nka Mukristo na mwizerwa. Burya igikorwa cyose gikozwe n'abakristo kiragira ico kimaze nubwo cyo bahitana. Mukristo na mwizerwa ibyo bahakoreye umwene bitwaye neza byatumye ubube gito bwinshi bwahakorerwa bugabanuka. Ni nk'uko bigereranywa nk'uko abakristo ba kera bahuye n'amakuba menshi, ariko ko bitwaye neza, amasengesho yabo n'intahe zabo byatumye uruhamo ku bakristo rugenda rupunguka. Ngira namwe murabibona yuko no munsi uruhamo ku bakristo ntabwo rugwiriye, ahubwo kenshi mbere kugumva nivyo biba igitangaza. Nivyo kugumva nivyo bigitangaza, ariko hambere aho kutumva umukristo yahamwe ahubwo cyari cyo gitangaza. Ivyo Imana ibishimigwe, ariko shetani mwese murabizi ko yaciye yiga ubundi buryo bwo guhohotera ishengero mu buryo bwirobetse, mu guteza ibyaha bitagaragarira bose,
guteza injyane, amacakubiri, kudahuza n'ibindi. Reka dukomeze rero, ariko umuntu wese akwiye kuba umugororotsi, kuko ubugororotsi bwiwe buramugirira akamaro, ariko n'abazomukurikira bagira akamaro. Muri icyo gihe nibwo Matayo yarongoye Mbabazi. Ibya Matayo na Mbabazi ngira mwarabyumvise mu bice bishize. Gayo nawe ashingira Yakobo. Yakobo yari mutoyi wa Matayo. Nawe nurumva ko Gayo yarafise umukobwa yashiye amushingira Yakobo. Yamushingiye umukobwa wiwe yitwa Foyibe. Nyuma y'ibyo bamara iminsi hafi 10 aho kwa Gayo bakora nk'uko ingenzi zose zakora. Mwibuke yuko mu gice giheze icyo gihe bahamaze Gayo yababyaje umusaruro mu buryo bwo batura umutwaro wo kubicira ikigatanya cyakunda kwica abantu b'ingenzi, kigereranywa n'umurozi kabuhariwe abatuye mu karere agakunda kugira nabi abantu b'Imana akanavyirata. Ariko iyo habonetse abasenzi babishira kumwete kandi bejejwe, uwo musenzi barashobora uwo murozi barashobora kumwomora bakoresheje amasengesho canke akihana kimwe muri bibiri, kuko ukoresha imbaraga z'umwiza ntashobora kuba ahantu hari umuriro wa mpwemu yera, ibyo ntibikunda, so atarihana canke agahunga. Igihe cyabo cyo kugenda cegereje, Gayo abakorera umunsi mukuru, bararya baranywa maze barishima. Ariko isaha yo kugenda igeze, Ruzirabwoba baza agaciro k'ibyo bakoresheje byose. Gayo amusubiza ko abari mu rugendo ntacyo baja bayishura iwe. Buri mwaka yarabacumbikiraga, ariko agategereza kuzishurwa na wa Musamariya w'ingeso nziza wari warasezeraniye atajyajya ko azishura ibizaba byaratanzwe byose. Iki ni ikigereranyo cy'uko ibikorwa byiza kenshi ababikora ntabwo bishyuza kashi. Ibikorwa byiza byitirirwa Imana ntabwo bishyuza kashi, ariko burya hariho ubazobibishura. Ijambo ry'Imana rivuga ngo tera ibyo kurya byawe ku mazi uzobibona hashize igihe. Swat ukiri mu isi Imana irashobora kubikwishura ikoresheje ugereranywa n'umusamariya w'imbabazi, canke ukazobisanga mu ijuru. Twagiye nuko noneho Ruzirabwoba baramubwira ati mukundwa, ukora nta buryarya mu byo ukorera bene data bose, ndetse n'abanyamahanga, ku buryo banatanze ubuhamya bw'urukundo rwawe imbere y'iteraniro. Ubaha ibyo bakeneye byose mu rugendo, ku buryo ubunyura Imana. Imana nishimwe, ibintu byo kugira neza Imana izobiduhe, Imana ibiduhe. Mwezi ko umuntu ahingira akamaro twatanguze igisata gishasha kugira ngo dukangurire abantu gufashanya. Ntitwabikoze kugira ngo mushigikire twebwe cyangwa kugira ngo duhuze amaboko gusa. Tuzohuza amaboko n'ababishimye, ariko cyane cyane nuko abakizwa bakwiye gufashanya. Tukaba twabashikirije yuko bishobotse ariko si cyagezo gishasha. Umuntu kucaronka ni koko ikigira 10 kiratangwa mu rusengero, ariko yongeye ko igice cy'icyo kigira 10 akakigenera abakene byofasha. No kuvuga ku byo yarosa agatanga 10% abitanga mu rusengero nk'uko urutonde rw'ishengero ryabo ruba rumeze, ariko akongera ko 5% nazo akazigenera abakene. Ndazi ko ataco yohomba, ko Bibiliya ivuga yuko iyo umuntu uko arushiriza gutanga niko arushiriza kuronka, kandi gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Hari ubwo umuntu ashobora kwiyumvira ati ibyo ntacyo byomara,
ni cyo cyatumye twiyumvira tuti abumva bafise umutima twababwira tugiye turahuriza hamwe uwuzanye 5, uwuzanye 10, uwuzanye 1000, uwuzanye 500, uwuzanye 100, uwuzanye 500, usanga tugiye turafasha bene data batabishoboye, kumbure n'abanyamahanga bagashikirwa nkuko Gayo nawe ngo yagirira neza bene data, kandi n'abanyamahanga bagashikirwa. Twaravuze tuti uzokwifuza gufatanya natwe azotwandikire tumushire muri groupe. Nta bantu benshi baravyijukira, ariko nubwo atanumwe yobikora ntacyo bitwaye, umuntu wese azokora uko umutima wiwe uzomubwiye. Iciza nuko icyo tumenye ciza kibereye, Imana itwusunikiye kukibabwira, turakibabwira kuko si vyose bibibanga. Urabona ko n'ibyo bene data bagenda bakora intumwa hari ubwo wasanga byamenyekanye, ariko atari mu buryo bwo kwihaya. Imana ibahezagire. Gayo abasezeraho bose n'abana, ariko cyane cyane kuri ntege nke anamuha ka gatobe ko kunywera mu nzira. Bakimara kurenga umuryango, ntege nke atangira gusa n'usigara inyuma. Ruzirabwoba aba yamubonye, niko kumubwira ati ntege nke, tebuka tujyane, nawe nzokubera umuherekeza, maze uzoraba ukuntu bizokunezereza nk'abandi. Ntege nke arishura ati yaba vyashobokaga, nkeneye umeze nkanjye ngo tujyane, naho mwe mwese murakomeye kandi mufite imbaraga. Nahitamo rero gusigara inyuma kuko ndi n'akamuga, aho kugira ngo mbe umutwaro kuri nge ubwanjye no kuri mwe. Nababwiye ko ndi akanyantege nke, ari mu mubiri ari no mu bugingo, kandi ibyo abandi bashobora kwihanganira nge bintera ubugwayi. Sinkunda ibitwenge, sinkunda imyambaro myiza, sinakunda n'ibibazo bidafite umumaro. Mfite intege nke cyane ku buryo njashidikanya ku bwisanzure abandi bagira. Banditse ngo ku mudendezo abandi bagira. Ntabwo nzi ukuri kose, ndi umukristo w'injiji. Nk'iyo numvise umuntu yishimira mu mwami, birambabaza kuko nge meze nk'umuntu w'umunyantege nke uri mu banyambaraga, cyangwa nk'umugwayi uri mu bazima. Mbese ndagayitse ku buryo ntazi icyo nakora. Yewe koko abanyerera bagenewe gusekwa. Ndetse ubwo barabyumviriza, aramwishyura ati ariko rero muvandimwe, mfite ubutumwa bwo gukomeza abarushe no gufasha abadakomeye. Umuntu ashobora kubura mu Tesalonike ba mbere 5:14. Uragomba rero kujyana natwe, turajya tukurinda kandi tunagufasha. Twiteguye kwitanga rwose muri byose kubwo kugukunda. Ntituzakugisha impaka na rimwe, kandi tuzokubera byose aho tugusiga inyuma. Ubwo ibyo byabereye imbere y'umuryango kwa Gayo, maze muri icyo gihe bagiharira gutyo, uwitwa Mugendayanka abarahageze n'amabeki yiwe mu ntoki cyangwa imbago. Nawe yari mu rugendo. Ntege nke aramubaza ati wageze hano ute? Nari mbabajwe jenyine nuko ntafite uwo twajyana duhuje, none uje nari ngukeneye. Urakoze nshuti, nizeye ko tuzafatanya.
Mugenda yanka aramusubiza ati nzanezerwa no kujana nawe, kandi intege nke mwene data, ubwo tugize amahirwe tugahura, ndagira ngo mbere yo kugenda ngutize imwe muri aya mabekiye yanje. Intege nke atoya rwose kandi urakoze, ariko sinipfuza gukoresha amabekiye ntazacumbagira, uretse ko bishoboka ko duhuye n'imbwa y'inkazi, iyo bekiye yawe noyitabaza. Mugenda yanka ati ntege nke mwiza, niba hari ico Jenny n'amabekiye yanje twakumarira turakwihaye rwose. Ibi neza ko bisobanutse cyane. Mu rugendo hari abantu usanga bakunze iby'umwami ariko ugasanga by'ukuri bafite intege. Bahera ko barajyana nabo bose, Ruzirabwoba na Mukiranusi baje imbere, Mukristokazi n'abana bakurikiraho, naho inyuma haza Ntege nke na Mugenda yanka mu mbago ziwe cyangwa n'amabekiye. Nuko Mukiranusi abwira Ruzirabwoba ati ntiwatubwira ubu ngubu tukigenda ibyatugirira umumaro byo ku bagenzi batubanjirije cyangwa ibyo ku ngenzi zatubanjirije? Ruzirabwoba ati cyane rwose, ngira ngo mwumvise bavuga ukuntu Mukristo yahuye na Apoloni mu kiyaya cyitwa Mucisha bugufi, n'amaganya yagize ubwo yarageze mu kiyaya cy'igitutu cy'urupfu. Ndibwira ko mutanitesheje kumva ukuntu mugenzi we Mwizerwa yikijije umugore yitwa Musambanyikazi na Adamu wa mbere, kimwe na Miburo ndetse na Soni, abashukanyi bane b'ibihate umuntu ashobora guhura nabo mu nzira. Mukiranusi ati yego, hajya Soni siwe wabereye Mwizerwa ibamba mu kumugwanya? Uwo mugabo ntiyananirwaga. Ruzirabwoba ati yegome nibyo, kuko nk'uko uwo mugenzi abivuga, uwo mugabo ntaho yarahuriye n'izina ryiwe. Mukiranusi ati ariko se ntiwambwira aho Mukristo na Mwizerwa bahuriye n'amagambo? Nawe ngo yari impambiranye? Ruzirabwoba ati yari umupfapfa wiyemera cyane, nyamara benshi bakamukurikira. Mukiranusi ati ngo yoba yarashatse kuyobya Mukristo? Ruzirabwoba ati ariko Mukristo yamuhaye ibibazo byatumye amumenya. Baba bageze hahandi mu vugabutumwa yahuriye na Mukristo na Mwizerwa, maze akababwira ibizobabako mu isoko ry'imburakimazi. Nibwo rero Ruzirabwoba ababwiye ati aha niho Mukristo na Mwizerwa bahuriye namuvugabutumwa cyangwa mubwirizabutumwa, akababwira ibigeragezo bazobonera mu isoko y'imburakimazi. Mukiranusi ati koko se bigomba kuba byari bikomeye? Ruzirabwoba ati ariko kandi nanone yarabakomeje. Ariko se twabavugaho iki? Bari abagabo babiri bafite ubutwari nk'ubw'ingwe, mu maso habo habereye abanzi babo urutare. Ntimwibuka ukuntu babaye intangagwa imbere y'umucamanza? Mukiranusi ati yego, ariko Mwizerwa yarabaye mu butwari bwinshi. Ruzirabwoba baramwishyura ati mbese ikintu kibi cyane yabonye aho aviriye mu isoko y'imburakimazi ni uguhura na nyamwironderera inyungu.
Mukiranutsi ati nyamwironderera inyungu yari mu ntoki. Rutirabwoba ati yari indyarya y'inkozi y'ikibi y'umubeshi mu idini. Yari umunyedini cyane ariko akaba indyarya cyane ku buryo nta cyabashaga kumubabaza cyangwa ngo abe yogira icyo yobura kubera ryo. Yahoraga asenga buri kanya n'umugore wiwe, bikaba nta cyabashaga kumubuza cyangwa ngo abe yagira icyo yabura kubera ryo. Kandi umugore n'umugabo bose bari kimwe. Yahoraga asenga buri kanya n'umugore wiwe, bakabuko. Yahoraga ahindagurika mu bitekerezo byiwe kandi akabibonera ibisubizo. Yari mahindago. Mwibuka yuko muri kiriya gitabo ca mbere yavuze ngo akunda gushiraho benshi bashize ngo bikamuzanira inyungu, ngo bigatuma abantu ngo bamwimvira nabi. Ariko ubundi umugororotsi cyangwa umukristo si umuntu ahindagurika ngo ashiraho benshi bashize. Umugororotsi ahagarara mu kuri nubwo atawundi yoba kwemera. Ariko nk'uko mbibabwira, byamurangiriye nabi ku buryo uko nzi nta mwana wiwe n'umwe wemegwa n'abubaha Imana. Muri ako kanya baba bageze aho bitegeye ururembo canke bageze ku irembo rya ya soko y'imburakimazi. Babonye ko begereye iryo rembo, babanza kuja inama y'ukuntu bari buhace. Ingenzi yose itanga inama yayo. Mu nyuma Rutirabwoba aravuga ati nk'uko mubasha kubyibwira, naherekeje abagenzi benshi tunyurana muri iri rembo. Ndarizimwo uwitwa Munasoni w'umunyakupuro, aranavugwa mu byakozwe n'intumwa 21:16. Akaba ari umwigishwa wa kera. Dushobora rero gucumbikirayo si no kubishaka, ahubwo turajayo. Ari mukiranutsi, ari mukristokazi, hari na ntege nke, bose bati yego. Bakinjira muri iryo rembo ry'imburakimazi, ijoro riba riraguye. Ariko Rutirabwoba akaba yarazi inzira ibageza kwa Munasoni. Maze bagerayo nta ngorane. Rutirabwoba arahamagara Munasoni, amenya ijwi ryiwe, araza niko gukingura, bose barinjira. Munasoni ati ubu murava he? Nabo baramusubiza bati kwa mushuti wawe Gayo. Munasoni ati ubwo mwagenze neza cyane, mugomba kuba munaniwe. Bahera ko baricara. Rutirabwoba baza abagenzi ayoboye ati bite? Ndibwira ko mwumva mwisanze hano kwa mushuti wanje. Munasoni nawe ati nanjye ndabyizeye kandi rwose mbifurije kuza neza. Nimugira icyo mwifuza cyane cyose mumbwire, ndakora uko nshoboye kose ndakibaye. Mukiranutsi ati mu kanya twari dukeneye icumbi no kumererwa neza, none ndibwira ko byombi twabibonye. Munasoni ati kubyerekeye icumbi namwe murabibona uko riri, naho ibyo kumererwa neza byo muzabyibonera. Rutirabwoba ati no, ariko se ntitwajyana abagenzi mu byumba byabo? Munasoni ati cane rwose. Ajyana buri wese aho bari bucumbike, maze anabereka aho bagombaga kuza gufungurira imbere y'uko isaha yo gufungura igera.
bamaze kuruhuka mukiranutsi abaza nyene urugo niba nta bantu benshi b'intwari bari muri uwo muji. Munasoni ati ni bake ugereranije n'ahandi. Mukiranutsi ati ubwo se twamenyana dute? Kuko ku bagenzi kubona abantu b'intwari bihwanye nuko ukwezi cyangwa inyenyeri bibonekera abagenda mu bwato bari mu nyanja. Noneho Munasoni arahamagara umukobwa wiwe Nyirabuntu canke Nyenubuntu aritaba, aramubwira ati Nyenubu, ja kubwira inshuti zacu ubwire ubwa mbere, ubwire witwa ngo ubabajwe n'ivyaha, ubwire na mugago wera, ubwire na nshuti y'abera, ubwire na mutabesha, ubwire n'usaba imbabazi. Ayo n'amazinaga ko hano hari inshuti zifuza kubabona nabo muri uyu mugoroba, kubonana nabo muri uyu mugoroba. Yesu nashimwe. Ukuri kubona ingenzi zija mw'ijuru biraryoshe. Uwitwa Nyenubuntu aja kubahamagara maze baraza. Bamaze kuramukanya bicara bakikije imeza. Munasoni nuko rero, Munasoni ati nkuko rero mubibona bagenzi banje, nkuko rero mubibona bagenzi banje, mfise muri uyu mugoroba abashitsi b'ahandi n'abari mu rugendo baturutse kure kandi baragana ku musozi Siyoni, ariko muribwira ko uyu ari nde? Ubwo babazaga Mukristokazi. Abasobanurira ko ari Mukristokazi, umugore wa Mukristo, wa mugenzi w'ikirangirire wagiriwe nabi cyane muri uwo muji, we n'abagenzi we na mugenzi we mwizerwa. Baratangara cyane maze baravuga bati n'igitangaza rwose, ntitwari tuzi ko turi bubone Mukristokazi ubwo Nyirabuntu yaduhamagaraga. Bamubaza uko amerewe, niba kandi abasore bari kumwe nawe ari abahungu ba Mukristo. Aho ababwiriye ko ari bo, barabwira bati umwami mukunda kandi mukorera azabagirire nka so kandi azabageze ahari amahoro. Mukiranutsi abaza ubabajwe n'ibyaha na bagenzi we ukuntu noneho uwo muji wabo wari wifashe muri icyo gihe. Ubajwe n'ibyaha aravuga ati icyo mugomba kumenya nuko iyo habaye umutekano w'iguriro tuba mu ntambara. Muri iyo gwaserera rero bikadukomerera kugira amahoro mu mutima cyangwa mu bugingo. Umuntu wese mbese uba muri bene uyu mugwa agomba guhura n'abantu nk'abago, agomba guhora ari maso buri gihe. Mukiranutsi atariko se abo muhuje igihugu bo ubu baratuje? Ubabajwe n'ibyaha ati ubu barushijeho gucisha make. Ngira ngo muribuka ukuntu Mukristo na mwizerwa bagiriwe nabi muri uyu muji, ariko hashize igihe gito abaturage bagabanije amarere. Ngira ngo amaraso ya mwizerwa abaremerera nk'umutwaro kuko kuva aho bamutuririye bagize isoni ku buryo nta muntu n'umwe wundi bari bongera guturira. Kera ntitwatinyukaga gusohoka ngo tuje mu nzira, ariko ubu turagendagenda mu mudendezo. Icyo gihe izina ry'uwizera ryari igitutsi, ariko ubu mu gice kinini cy'igisagara, ngira ngo kandi muzi ko ari igisagara ari kinini, iby'Imana bifite agaciro.
Haleluya. Ni bimwe rero nababwira mu ntango ko intahe nziza nubwo nyeneyo yomuhitana ituma abasigaye bagira agaciro. Uko bahama abakizwa mu myaka ya za 80 cyangwa za 60, uno munsi siko bimeze. Hahezagirwe ababaye abahizi mu kwizera muri iyo myaka. Tubifurije ko n'ubu bokomera kuba intwari. Uwitwa ubabajwe n'ibyaha akomeza abaza ati ese urugendo rwababereye rute bene wanyu se bo bababereye bate? Mukiranutsi ati rwatubereye nk'uko bigendekera abandi bose. Rimwe na rimwe inzira iba ari nziza, ubundi ikaba mbi, ubundi ikaba izamuka, ubundi ikaba imanuka. Mbega ntituja twirara canke dusamara. Umuyaga uduhuha imbere n'inyuma, kandi abo duhura bose siko baba ari inshuti zacu. Ni kenshi twahuye n'ibitsitaza mu nzira, kandi tubona ukuri kuri muri uyu mugani ngo amakuba n'ibyago by'umugororotsi ni byinshi. Ubazwe n'ibyaha ati nibihe bitsitaza mwahuye nabyo? Mukiranutsi ati ibarize ruzirabwoba. Umuherekeza wacu niwe wabigusobanurira neza. Ruzirabwoba ati twatewe nka 3 cyangwa 4 kose. Mukristokazi n'abana biwe nibo babanje kugarizwa n'ibisambo 2 byasaga n'ibishaka kubica. Twatewe nanone n'ibigatanya 3, Muhotozi, Munogozi na Mwicabeza. Ariko mu by'ukuri uwo wa nyuma nitwe twamuteye. Dore uko byagenze. Twari tumaze iminsi mike kwa Gayo, yaraducumbikiye kandi acumbikira abantu bose. Maze tugira igitekerezo cyo gufata intwaro ngo tuje kure, niba tutashobora kuzikoresha ngo twice bamwe mu banzi b'abagenzi, kuko twari twarumvise ko hari benshi bari hafi aho. Gayo yari azi neza ubwihisho bwa Mwicabeza. Dushakashaka mu mpande zose, nyuma tuza kubona ubwinjiro bw'isenga y'abamu. Biradushimisha cyane kandi bidutera ubugabo. Turagenda maze tubona ko yari yatwaye ku nguvu mu isenga yiwe umugabo yitwa Ntege Nke, arimwo yitegura kumwica. Ariko aho atuboneye agomba kuba yarahise yibwira ko abonye irindi haho, kuko yahise areka nyakubahwa agasohoka. Uwo yise nyakubahwa ni Ntege Nke, ariko kamana nukuri abagororotsi bafite icyubahiro mu ijuru. Natwe turitegura kuko yari atangiye kuza yica igiti n'isazi. Mbese muri make yaje gushigwa hasi, umutwe wiwe uracibwa maze umanikwa iruhande y'inzira, ngo n'abandi bipfuza kurenganya ingenzi nkawe batinye. Sinkubesha kandi hari n'umugabo wo kubihamya usa n'akana k'intama kakuwe mu menyo y'intare, yabyiyemeretse. Ntege Nke ati ibyo ni ukuri koko? Nari mfite ubwoba bwinshi cyane ubwo yambwiraga buri kanya ko agiye kunkacanga amagufa. Ariko aho Ruzirabwoba na bagenzi we baziye n'intwaro zabo baje kunkiza, nashize ubwoba kandi ndanezerwa. Umugabo wera ahera karavuga ati hari ibintu byangombwa ku bantu bari mu rugendo, ni ukutagira ikizinga mu bugingo bwabo. Iyo babuze ubutwari ntibashobora kurangiza urugendo, kandi iyo ubugingo bwabo butereye iyo basebye izina ry'umugenzi. Nshuti y'abera,
yongeraho ati nizeye ko ayo magambo kuri mwe atari ngombwa, ariko rero hari benshi b'abanyamahanga ku bagenzi aho kuba abanyamahanga n'abagenzi kuri iyi si. Turimo kano kantu, hari benshi b'abanyamahanga ku ngenzi aho kuba abanyamahanga n'ingenzi kuri iyi si. Mutabesha ati yego nanone ntibaba bambaye umwenda cyangwa ngo bagire ubutwari bw'iby'ingenzi nyakuri, ntibaba bambaye iby'ingenzi nyakuri, kandi ntibagendera inzira imwe, ahubwo ukuguru kwabo kuja imbere ukundi gusubira inyuma, kandi imyambaro yabo iratobaguritse, hamwe hari ikizinga ahandi haracitse, ku buryo bagayisha Imana. Usaba imbabazi nawe ati bagombye kubabazwa n'ibyo bintu kuko bituma ingenzi zitabonera ubuntu muri bo, kandi bigatuma urugendo rwabo rutaba uko rwagombaga kuba mbere y'uko inzira ivanwamwo ibyo bizinga n'iyo myanda. Bariko bavuga ingene hari abakristo ushobora gusanga ari abantu babi batukisha izina ry'ingenzi. Bakomeza kwicara baganira bategereje ko ibiryo biza ku meza. Aho biziye bararya, nyuma baja kuruhuka. Bamara igihe kirekire muri ico gisagara bari kwa Munasoni waje gushingira umukobwa wiwe Nyirabuntu, umuhungu wa mukristokazi yitwa Samweli. Umukristokazi amaze kuronka bakazana bashika 3, Foyibe na Mbabazi na Nyirabuntu. Asigaye agahungu kamwe. Naho uwitwa Marita bamuha Yozefu. Tayari. Yego kweli. Urumva ko nubwo muri iki gisagara mburakimazi abandi bo bakigiriyemwo amakuba n'ibyago, muga kubera bahashingiye intaye nziza byatumye muri ico gisagara abagororotsi bahagwirira. Urumva ko abagororotsi bahaciye mu nyuma bo bahagiriye amahirwe, bahagirira n'iminezero n'iminsi mikuru n'ubukwe. Mu bisagara, reka dutanga akaronko mu gisagara ca Bujumbura, ndibwira yuko mu myaka ya za 70 iby'agakiza bitari byoroshe gutunga. Twarumvise intahe zimwe nk'umwungere uwahoze ari umwungere wo ku ntanga, umwungere wa mbere Samweli, ingene kuharongorera ishengero, kuhavugira ubutumwa bitari byoroshe muri iriya myaka. Ariko ubu ngubu abahageze bahakorera ibirori, bahakorera ibikorwa by'Imana mu mwisanzuro. Nuko rero bahamara igihe kinini nk'uko nabivuze, kuko noneho hatari hakimeze nka kera. Abagenzi bamenyana n'abandi bantu b'intwari benshi bo muri ubwo rure cyangwa ico gisagara, babafasha uko bashoboye kose nk'uko abisanganywe. Mbabazi akorera abakene cyane, baramushima, bityo ahesha icubahiro umurimo wiwe. Nyirabuntu, Foyibe na Marita nabo bari bafite ubuhanga bwihariye, ku buryo nabo hari ibyo bakoraga aho bari bose barabyara, ku buryo izina rya Mukristo ritazasibangana muri iyi si. Imana ishimwe. Mu gihe bari bakiri aho, haza gutera muri urwo rurembo ikintu cy'igihindugembe, sinzi ingene babivuga mu Kinyarwanda. Igihindugembe kivuye mu ishyamba, maze kibicamo abantu benshi, kigatwara abana, maze
kurigata ibyana byacu. Nta muntu n'umwe watinyukaga kucegera. Iyo cyazaga bose baragihunga. Ico gihindugembe nta nyamaswa n'imwe yo mu isi byasaga. Cyari gifite umubiri nk'uw'ikiyoka, kikagira imitwe 7 n'amahembe 10. Cibaga abana cyane, ariko kigategekwa n'umugore. Ibi byose byanditswe mu byahishuriwe Yohana. Cyagiraga ibyo gisezeranya abantu, maze abakunze umubiri wabo kuruta ubugingo bakabyemera, ubwo rero bakakiyoboka. Ruzirabwoba asezerana n'abazaga kwa Munasoni gusura abagenzi ngo bazagwanye ico gikoko uko bashoboye, kugira ngo bakure abaturage b'ico gisagara mu nzara no mu menyo y'ico gisimba. Nuko Ruzirabwoba nubabajwe n'ibyaha na Mugabo Wera na Mutabesha hamwe n'usisaba imbabazi bakora ku ntwaro baja kukigwanya. Kibakubise amaso, kirabasuzugura, maze kikabarebana iseseme. Ariko bo baragitimbagura cyane, kuko bari bakomeye kandi bafite intwaro. Baracirukana, kirahunga, nabo bigarukira kwa Munasoni. Mukwiye kumenya ko ico gihindugembe cyari gifite igihe gisohokera kija gushimuta canke kunyuruza abana muri ico gisagara. Za ntwaro ubwo zakomeje kukigenza, ku buryo buri gihe uko cabaga casohotse bagitikuraga, kugeza ubwo baje kugikomeretsa, ndetse baranakimugaza ku buryo kitakibasha gushimuta abana nka mbere, ndetse abenshi bemeza ko cazize ibyo bikomere byaco kigapfa. Uko gutsinda gutuma Ruzirabwoba na bagenzi be baba ibirangirire muri ico gisagara, ku buryo n'abatemeraga ibitekerezo byabo bari basigaye bemera bakanabubaha cyane. Ni nayo mpamvu yo kwibera mu mudendezo canke mu mwisanzuro muri ico gisagara mburamumaro. Nanone abantu bamwe babahakanyi batarora bosha ifuku, kandi batagira ubwenge, boshe inyamaswa, ntibigeze babaha agaciro cyangwa ngo bemere ugutsinda kwabo. Utu tuntu twa nyuma turi mu mvugo kumbure y'ikinyarwanda jewe ntashobora kumenya, ariko bahagombye kwerekana ko igiti kiri kinini cyavuye cemera kigatinda kikemera ubutwari bwa ba mukristokazi hamwe n'aba bagororotsi bari baba muri iki gisagara, ku buryo ubu ngubu izina ry'Imana ryaza rifise icubahiro muri ico gisagara nk'uko no munsi bimeze. Intahe z'abagiye bubaha Imana zatumye iby'Imana bigira agaciro. Imana ishimwe. Nuko tuzokomeza mu gice kigira 22. Imana ibaho umugisha. Mwami Yesu, turagushimiye, turagukengurukiye ko dushoboje gukora kino gice cya 21. Urakomeza ubane natwe kugeza igihe uzotutwarira mu ijuru. Urakoze, uhezagire ibikorwa byose dukora mu ntangira akamaro, kandi uzigama abakozi bose, kandi uhezagire n'abatwumva mu izina ryawe rya Kristo Yesu. Amen.
ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi, izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda ntahatanezera